amazina Kamwine Helen Catherine RCC wa Mbarara City. Itwe Mbarara City na Mbarara District ntuza gukora izo barumwe eshaha zumwe tuza kuhostinga president turi hamwe omwanya gumwe. Twetebekanise kureba ngo twayakira omukondo wetu president Yoweri Kaguta Museveni ahabo kuba niwe candidate kandi flag bearer wa NRM urukuja kuba natayira kibanza December 2025. Ninjira ngo abanyambarara mwarebere emikoro eri kurabamu ntoyera City abagaraji aba bodaboda n'abandi groups zitari zimwe na zimwe zona zikozwe mu muhango mobilization y'itwine aba transporters bona turiyo mu kintu kimwe cyo kugira ngo turiyo tutebekanisa kwakira candidate wa NRM muri Mbarara District na Mbarara City omukoro ngwija kuba Guruboma itwenga office zaitu zombi na timu za NRM zona ziri ground nizitebekanisa kureba ngo twamwakira kandi twamukora ekishimire kubancho mukorwa nka candidate wetu wa NRM. Nyendo tugambireho ni akwiyaho kweyera kugira ki nibiha bintu ki emukozire ninge miliyoni mutebekanisa kora izobere. Echo kubanza rizoba twatwine uruchiko orwa Mbarara District na Mbarara City ahabo kugira ngo tuza kumutayisa umurundo gumwe hamwe twatebekanisa kureba okuturukuza kumwakira echo kubanza okumobilizinga abantu bakamanya izobere yari kwiziramu bakabasa kubaho benji ombwinji ahabo kuba oguno muntu urukuba nagarako wabo kandi junior regional city eyitwikirize ngo twena ntuza kwegeitaramu kureba ngo twamwakira erizoba twagira uruchiko kandi twatebekanisa kureba kuturakore mobilization yitu nk'abantu kureba ngo president abantu bamwakira. Echa kabiri ntuza kubantu tebekanisa okwa abantu barayakirwe aha mukoro n'abamahurire n'imwe mu bamwe ahari yabo abarabe no bakirwa kandi abakwanirizwa kureba ngo mweja mwakora coverage mwayerebera abo kuba harabire mwe ngambo nyingi konka nyenda ngo mwije mwerebere ngabanyamahurire kandi mbase kureka abanya-Uganda ekishani ekiriyo mu Western Region na Munonga Mbarara City na Mbarara District ebe byona biriyo nibigendo mesho ntutebekanisa abantu beitu ntuja kumanya okutura barebere baheza kwika mwanya ahabo kuba omuntu kor kumutaya isa aha mwanya abantu nibaza kuba no bargahare konka itotwetebekanise kubakira no kutura barebere nabyo byona tubitebekanise kongo kukira Munonga no koreka president obushaje kino kumusima aha murumo ocyo kubanza Mbarara City kureba ngo naitwe omu region zazabere considered kutunga city naitwe Mbarara City tukazamu ecyo nacyo ntimuheba kumusimira abantu nibenda kumwakira bainene birabo binje batekatekere kwarabeho mugishago gabe birabo abantu nibenda kumusimira obwebembezi burunje na Munongo mbyo kwerinda nkihanga ryona konka Mbarara City nandakorekaho akarukurengaho akomutano kugira ngo twino kutumutebekanisize kandi twino kuturkwenda kumwakira umuringo gwitu. Umuntu ariyo akwenda kuja kutangira president kandi kumureba akahurira ibyamwinire kumugambira ano mujira ngo ayijesha zingahi akora atakwika mwanyogwe. Itwe kibanza kurigashahemwe ntuza kuba turi ya mwanya. In fact hariho nabara kwija kuraromu abatebekanise kukora kasiki kugira ngo tuje kurara ntwetebekanisa nko kubatebekanisa z'umugore okurigashahe umwe okikasha mukaga abantu nibija kubantu bahika hamwanya kureba ngo buri muntu yahikaho yatebekana yazo mwanya gwe yagira obuteko kuyayakirwa yatebekana kutegereza candidate wabo eshahe zaitu candidate za kwiziramu ezura mwakirimo. We bari Munonga ugu yabari RCC wa Mbarara City Catherine Kamwine awatayari Western Susan alino mukisa muri Mbarara City.